For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Wala kasamay terekam jong ni Sarkar Senrop Lang Meghalaya Democratic Alliance MDA kalajan kot artat. Namar balajan ke election. Hendrai kawai ni kiseng balang gejala kalakentu ya kisau tuli kiseng san pertai ke badan hakni ke Sarkar. Bagi di banweng no ke jengkershan na kini ke Sarkar. Ya kini ke jengkentu kini kiseng kalap haru da kesiti syakini kiseng. Bat lengba kilat patai kubor ha gejeng kendo bat ki ha ka arpulai terik mentau no pra arhajar arpuar. Kaseng New Trap Integrated Territorial Organization HITO hagajing kedua bagi nong patai kubor hagani kesengi. Kalau penpau bakladak penpa ada kejing to syikinong yalam jong kisau tuli kiseng san partai bakentup ya keseng UDP, ke HSPDP, ke BJP, bat ke PDF. Haga baki lakentu yaki banweng nok kejing kershan ng Sarkar MDA kebelayalam dan keseng National People's Party. Menakening lakot ya ka ilali kentu yo speaker ba menbat. Hadin mengi kendo berbak menbak hatu kupor lo mengi ban mengi dawa ban penlong ya special session lene ya kata ka berbar bakerpang halor ban ya keren ya ketua ordinance ban penduk pendam no ya kene ka an khalai te hadin ba ngi menen ngi la phone yo vice president jong ka UDP halor ba dai kene kamat te ngi la kli yo ba kala ja ayu ya special session ka kumba kular speaker un khot ya ka second week December ndre menta kala jan kot na December te nakaliang jong uklem khot takadaw ngi phone vice president man kli ndala kli vice president juba pu wang ba nakaliang ka UDP kalong ko kloy ban ya shong ban penlong ya ka special session Henry nakaliang jong NPP pat lengba jong kontrak kongkal sangma tre ban pelong kani ka special session te kani kala konsumsi yangi bangila su ba pleng kala da kani ka NPP kan wan biang hakobor si sesien kan penlong ain bet ya kani ka ain ka sno hapo ka jela ka jongi kumbangila I kita kisien ba menakan udang ya kendu ya ka wei ka menteri jong ka Rindia Apabila sampai di ketika report habis ada bagi kasino karis kos kini kita, tengina kalian jungi ngelak pak dengan nekasti, siapa political party kiba yasno tilang bagi MDA kiba kontok ya UDP, HSPDP, BJP, PDF, bandawa ya ki pakin weng no nakani ke Sarkar. Lada kini ki parti kembang rata kamu makir kidon keti haba manra ya kan kasino. Tengina kalian bajongi ngelak thot dengan nekasti bagi ai pori kita ngelaisingi tek. Pat lada kimle kumta ni nakaseng gajungi ngin sa her sama badan badingin jalap persya ik NPP bat kumjuk ro ik ni kiseng ki badan hakane ka kon MDA gajungi ngi num yang ye kono ko political party hendre ngin yang yo breu bla nang la start ubat madde na kono ko party laj no de kini ki party ki bla de pshat la de shukari ki padba laj no kita hendre ye kitu ki blang thamai bat ki belong eligible candidate ki balak ban tei bat ki balak ban keren ban pensyai bat balak ban snaan ngin keren ni kita inum I specific ngila ban canvas ka VVP ngila ban canvas ka TMC ngila ban canvas ka Congress UDP ka communicator HSPDP PDF de ki no ki bom yadon bat kene ka NPP ya ka NPP ro baling ilong against badai baka kala along kala thok kala syukur pet example kum hakan ni mo baling imshani ay kan ko ordinance ka bala kila pas dangshan phi kan mau kila pas ke cabinet ban numan ra re ka festival ki ong bagila cancel henry dang haki ni kising ke khatkan na du khatkan dai hadu arpoi ka don ka tu ka winter tales te hang tu pila pau shai bakal athok te ya kan nir kan thok ban ong yi soi ka ordinance le ba pitip kila ban pan kala but kanile haba ni la sha tunjuk na du ka spa ka pho ka ne ka tai pangala su hi ka jingbom kwa konrat ban shong special session bu don jingbut cylinder ka basniu ya ka jala ka jungi